Draga braćo i sestre, dragi moji parohijani, sreća vam današnji dan, Vidov dan. Vidov dan proslavljamo prije svega molitveno, to jeste liturgijski. A gledajući kroz istoriju srpskog naroda vidimo i da prije Kosovskog boja i poslije bili su mnoge bitke i mnoge nedaće iskušenja koje su bila u srpskom narodu. Međutim, na jedan mističan način, nijedan događaj se nije tako urezao u samu srž srpskog bića kao ovaj Vidov dan. I kao eho ozvanjuju riječi svetoga čestitoga kneza Lazara da je zemaljsko zamaleno carstvo, a nebesko vječno i do vijeka. Ali objasniti to zašto su se kosovski mučenici opredijelili nemoguće je ako posmatramo samo tjelesnim očima i mjerimo zemaljskim mjerilima. Jer to njihovo opredjeljenje jeste opredjeljenje za istinsku pravdu, istinski mir i istinsku ljubav. To opredjeljenje također vidimo kod najvećega rođenog u srpskome rodu, kod svetoga Save. I ta krv koja je prolivena na Vidov dan postala je kao zvijezda vodilja, postala je vidovdanski zavjet iz koga je srpski narod uvijek iznova i iznova crpio snagu u nedaćama koje su dolazile. To treba napomenuti, pogotovo na današnji dan, a i da nikada ne zaboravimo, a to je da je svako u srpskome biću potreban. Šta bi bio čestiti knez Lazar da je sam tog dana izašao na Kosovo polje? I kao što prst male ruke ili noge, čovjek bi rekao možda nije potreban sve do onoga do ga izgubi. Tako je svako bitan u našem narodu. I zato je to bitno jedinstvo, a da smo objedinjeni po samim i neprolaznim Gospodom, Bogom i spasom našim. Neka bi bio srećan i blagosloven ovaj praznik, da smo ujedinjeni, srećni i da molitvama svetih kosovskih mučenika Gospod pomogne nama da odolimo svim nedaćama, iskušenjima koje dolaze u budućnosti, da budemo i živimo sa svima u slozi i miru, a da blagoslov Gospodnji molitvama svetog kneza Lazara bude na nama. Amin. Srećan današnji praznik. Vidov dan znači dan svetlosti ili dan vida. Na ovaj dan Srpska pravoslavna crkva obeležava kao na sećanje na srpskog svetog kneza Lazara i srpske svete mučenike koji su dali svoj život u odbrani za svoju veru na bitci na Kosovu protiv Osmanskog carstva 28. juna 1389. godine. Oba vladara, i srpski knez Lazar i turski sultan Murat, su izgubili svoj život u toj bitci. Na turskoj strani je bilo mnogo žrtava, međutim, gubici za jednu malu srpsku državu su bili mnogo značajnije. Taj poraz nije značio pad srpskog carstva, niti početak ugnjetavanja Srba pod Turcima. Srbi su pali pod tursku vlast tek posle pada Smedereva 1459. godine. Bitka na Kosovu ubrzo je postala i razlog za mnogobrojne legende, epske pesme i pismene zapise, počevši od pohvale knezu Lazaru, čiji je pisac monahinja Jeftinija, ili Jelena Mrnjavčević, isto tako poznata kao prva srpska pesnikinja. Epske pesme, gusle i ove legende su bile način na koji su Srbi održali svoju kulturu, istoriju i dobili podršku da izdrže ropstvo pod Turcima. Kosovo za srpski narod znači sveta zemlja ili srpski Jerusalim, iz kojeg smo već vekovima progonjani i sistematski proterani. Vidovdane, moje očinji vide, tobom vidim što drugi ne vide. Prvo vidim najmonumentalniji boj u istoriji ljudskog roda 1389. godine. On je takav ne samo zbog sukoba dva različita pogleda na svet ili zato što jednu vojsku predvodi islamski kalif, a drugu hrišćanski svetitelj, već zato što u čitavoj istoriji civilizacije ne postoji boj u kome na bojnom polju umiru dva monarha dok predvode dve armije. Turski sultan Murat I i srpski knez Lazar umiru gotovo istovremeno na bojnom polju, a bitka je rešena srpskom pirovom pobedom. No ona uvodi i u period propasti to veliko srpsko državno nasleđe srednjeg veka. Ovo je Kosovo grdno sudilište.
Drugo, vidim drugi boj na Kosovu iz 1448. i poraz mađarsko-vlaške armije pod vodstvom Sibinjanin Janka protiv Turaka Osmanlija predvođenih sultanom Muratom II. Treće, vidim Husein kapetana Gradaščevića iz Gradačca, Zmaja od Bosne, koji se kao protivnik reformi sultana Mahmuta II. Sukobljava sa sultanovim trupama baš na Kosovu polju uz prizivanje slavnih srpskih predaka i Lazareve vojske. Četvrto, vidim dvojicu vidovdanskih pesnika, jednog diplomatu i konzula Kraljevine Srbije u Osmanskoj Prištini Milana Rakića i drugog crnogorskog kralja Nikolu Petrovića Njegoša. Prilikom konačnog oslobođenja Kosova u Prvom Balkanskom ratu 1912. godine Milan Rakić među prvima ulazi u Prištinu i na Gazimestan. Srpski oficiri naređuju recitovanje prigodnih stihova pred svim postrojenim trupama na oslobođenom Kosovu iz pijateta prema tom najsvetijem srpskom mestu, a to bivaju Rakićeve pesme Na Gazimestanu i Simonida. Ne znajući da se među dobrovoljcima čuvenog četničkog vojvode Vuka i prethodnici srpske vojske nalazi i sam Rakić, čuši svoje stihove, silni oklopnici bez mane i straha, i iskopaše ti oči lepa sliko, pesnik pada na kolena pred svim vojnicima i u suzama dočekuje kosovsko vaskrsnuće. Isti snažan susret sa drevnim Prizrenom, koga je oslobodila naša slavna crnogorska vojska, imaće i jedan kralj pesnik. Prizren u našoj srednjovekovnoj prestonici, on peva čuvene stihove u pesmi poznatoj kao srpska Marseljeza. Onamo, namo, da viđu Prizren, da to je moje, doma ću doći. Peto, vidim, nažalost, nikada dovršenu čuvenu kompoziciju skulptura Ivana Meštrovića Vidovdanski hram na Gazimestanu. Šesto, vidim jednog krajišnika, sina ugnjetenih kmetova iz Obljaja, mladića, tek svršenog gimnazijalca, koji u Sarajevu sa svojim drugovima sanja velike romantičarske snove o nacionalnom oslobođenju i ujedinjenju. Dok na Vidovdan Sarajevom maršira Austrougarski nadvojvoda, pošto je prisustvo vojnim manevrima za budući pohod na slobodnu Srbiju, taj novi Obilić, mladi romantičar, princip, upućuje vidovdanske metke na tiranina i ugnjetača njegovih roditelja kmetova, njegovog naroda i svih Slovena zatočenih u državi poznatoj kao tamnica naroda. Sedmo, vidim vidovdanski Versajski mirovni ugovor zaključen 1919. u Parizu, kojim se okončava strašna klanica čovečanstva, Prvi svetski rat. Osmo, vidim vidovdanski ustav iz 1921. godine, naše oslobođene i ujedinjene kraljevine, u kojoj se napokon Srbi okupljaju u jednu državu, a Dušanovo carstvo vaskrsava. Deveto, vidim vidovdanski govor nesretnog predsednika socijalističke Srbije Slobodana Miloševića, te tragične figure novije srpske istorije, koji na šestogodišnjicu Kosovske bitke 1989. godine uz nacionalno buđenje najavljuje strašna iskušenja za srpski narod u bivšoj Jugoslaviji. Deseto, takođe vidim Slobodana Miloševića kako stavlja tačku na svoju političku kataklizmu vidovdanskom predajom u Hag, mestu nepravde i bola srpskog naroda. Ta isti Vidovdan nam otkriva ko je vjera, a ko ne vjera, ko junak, a ko izdajica i ko je čovjek, a ko ne čovjek. Vidovdan je centralni nerv srpske nacionalne istorije. Ko njega shvati, shvatit će i nas kao Srbe,